Kitabu cha Maira mlango wa 40 mstari wa kwanza hadi wa 19. Nihegera sikiro hewe mrisa wa Israheli, uwo ulongozaye kijazi cha Josefu here ng'onzi, uwo ukelesie kwenye kihi cha enzi, kahikahi za makerubi nyesangumayo, mbere za mbari ya Efraimu, ya Benjamini na ya Manase. Tsotsera nguvu za kwako dzofuokole, fudzelusha hewe Mlungu, fulole na bazizo ili fupate kuokoka. Hewe Bwana Mlungu wa majeshi, undafutsukurirwa mavoyo gatu akwako mhakarini, undahenda matsozi gakalicha kurya chehu, udzafuneswa matsozi paunji, udzafuhenda fukale utuwa kuvurwa ni mataifa jirani. Maadui ehu manafutseka, fudzielusha hewe Mulungu wa majeshi, fulole na mbazizo ili fupate kuokoka. Wang'ola mzabibu kula Misiri ukigainga mataifa na ukiulaya, waurimira hatu na ukimboza miziji na ukienera kahiza tsiyosi. Mirima yafinikirwa ni peho yawo mzabibu, mierezi mibomu ikifinikirwa ni vitaije vikienea hata baharini na kanda ya mto wa Yufurati. Mbona wazibandabanda kutase hata vino kila akiraya na huta zabibu za kwake. Nguluwe atsakani mananonga, nyama atsakani manaurisa. Haya, uya hewe Mlungu wa majeshi, lola kula mlunguni na uone, utsunze mzabibu muziji uriwo ulaya na mkono wa kwako wa kurya, kitai kitsanga urichocha ngiza nguvu kwa utu wa kwako mwenye. Mzabibu wa kwako udzatemwa, udzaochwa pakuchemera kwa kwako, atu akwako manangamika, mkono wa kwako ni umuchinge iyariye mkono wa kurya. Mudamu ariye mwangiza nguvu kwa utu wa kwako mwenye, nasi kafunda kugaluka na kukuricha. Fujalie uzima nasi funda kuabudu. Hewe Bwana Mlungu wa majeshi, fudzielusha ufulole na mbazizo ili fupate kuokoka.